Paya. Nang ladi. Ini to mia to sok pai kya jaga bo Kanchanpur o jaga tini mia horo stay khai mani ko onogo stay khai mia horo to nga tabuk tini fungo bazar lai ka nga tabuk sung thalai nai ko yang damsara o lamra nai oro dol tongo dol bai thalai nai bro yang o chas kanau nasin to kana sungno tabuk sung oro lamra lai nai ja oro to oro phai pinai tini Kapan tini damsara pacing kita thalai kan borok bai tamon berai le kan por to mani panya emne to ho ini logi wo tabuk ini jani ko surung lai ka tabuk nakalai ka kanya ni jango lejak borok tabuk hindi tahu mía hot ni ba lao ka ko chini ta abanta tabuk sung korok purei alai jang borok ada korok nei tin ada korok nei let's go Bunga 10টা বাজার আর নাই যে বাজার মোটামুটি লোক কলক মা 10টা বাজার bunga na oro ko bazar ko ni ni ah bazar ko ni ang yang ni sama kamu ayam Awangga Kanchanpur Bazar Finally, Damsara bazar sokoi leka leng sake o ma ha mas thumna ni orok mas paina thani tong layo oh asa khadana sake bisna khai thang orok sokoi sokoi yangon nai ri dukan dok bang ma oh Damsara Tripura Bank
이 영어 브리스 동자마 그 미즈람 선 호자이 저가 바로 허브너 라스 보다로니 그 양 미즈람 상당나이 라스 보다 마켓 Hello, 나 담서라 Innovaman. 이거 따봉 보러 양거 리럭 빠이니 리럭 보나는 Con khè đấy vì nó 보다 바게 정말 정말요 하나씩 뭐 là tài mà sẽ của nó. Gua struktur saja. 어머가 띠브라니 보다 저라노 타인케 미즈람 카 영어 그 록다운 바게 업포 미즈람 영어 파트 그 영어 미즈람 공작 공작 안 막 승나이지 능 승나이냐 봐서 안 왔어 우와 이제 응건 팀이가 고수 팀가 하실라 봐 하자 tuy 그니까 잡대자 응거 뭐라 아 Yok thầy của Pháp sẽ được. Different yok thầy kia vô. 예 Azang của chủ thế, Mizoram yok. 고수 해볼때 우와 Yok thầy hấp tụi nhà đẻ. 예 Azang hấp, 예 hấp cái different. 예 Hấp cái Mizoram. 어러나 히데 뭔가 디프라니 브리스 아이성가 달아이 좀 여더라 이 양그 미즈람 양 사가 노다이 좀그 미즈람 Cái lồng play đi về. 하 롱트라이 롱트라이 리버로 뭔가 오마 양 그거는 Cái different yok thầy cũng cho. 디프런트나 양 그 미즈람 겁다갔다 다 마서 Yok thầy Jura sinh. 어우 작았으나 어저런 나이 버러 어저런 상만 불러서 랑시 응고 팔리 정리 많이 땀더니 뭐도 타 어저런 밥 반년 쳤죠 하? 이 탕배 안에 바자랑 볼라만 너무 पूरा बाजार 공장 ताबुके ड्यूरिंग कोरोना नि बागै लाइ माइलाय आंनि मिजोराम सँग बेलेखना स्टिक खाइजा गासै खालै मालाय लिया 또 자가서 랑 부이만이라고 파스타에 흘러요 군 그냥 그래 어저라 시민 탕기와 그러니까 무슨 람플라시네라니 어러 버마니 마니로 많다고 나이지 이 버마니 에너지 드링크 하? 뭐 빠진 빠야 능라디 까함 많다고